Kat banang jur ke jing pensitom banyak ki Kristen. Kat ta kinang mi ki balang bathamai da ke jing slur. Kene kedai ke wai na ki ying mane bathamai balatai hapok ri Pakistan. Kari babun pat Muslim. Baki pat Muslim jong kene kerja ki i balami ke ying mane bathamai kalapan bitar lep yaki. Tat haduk baki pak pensange ban sna pendap ya kene ke ying mane. Bat ka bakam penbitar syusyu iki kedai ka ding pna ke badan halor tunung jeng kedai ka ying mane aka baki la persyang ban wengno bat kumba pia i hne baki dan ki breu halor jeng kedai ka tunung ying mane ki ba persyang ban wengi kedai ka ding pna kat baki pulet ban ki syupet kai tongin ken mau kerpang banduai nek bentaki para banget ki para Kristen bahap banyat lang ba kini ki jingay hapok kari Pakistan ngin duay ba ubleun ay bori ki bakin nang scam ka jingat ki jong ki hau Jesus Christ bakin namtin bat bakin long shlur ban mane bat ban syakri ya ujisu da ka jing shlur